Garsing, ruske čizme, Segda vredi. Čizma je izrađena od mešavine kože, prirodne goveđe hromirane koja je hidrofobirana i od Dupontove kordure tekstilnog materijala visokog kvaliteta. Na ovaj način mešavinom hromirane kože i Dupontovog materijala kordure uspostavljena je, da kažem, jedna udobnost ove čizme Schott Garsing. Na zadnjem delu imate ovaj deo za lakše obuvanje čizme. Čizma se vezuje s prednje strane petlama, posjeduje 7 pari ringlica, nema metalnih delova. Težina čizme je 980 grama za broj 42. Sama visina čizme je oko 220 mm. Ovaj model čizme posjeduje također blago ojačanje od termoplastike na svom, da kažem, prednjem delu. Čizma je moderna za nošenje po urbanim gradskim predelima, ali i za vojne taktičko-operativne jedinice. Znači, Schott